Maisiúcháin na Nollag. Tá peann luaí, cárta ildáte, sisúr, glú, gliscannach, réaltaí beaga agus ribín ag teastáil. Feig peann luaí agus cárta ildáte. Tarring réalta. Gear amach an réalta leis an sisúr. Cur glú arthaí. Cur gliscannach agus réaltaí beaga arthaí. Déan Paul beag sa chárta agus cur ribín isteach. Cruchsús an Gran Nollag é. Ceistena, ceiste hain. Céir atá ag tastal. Ceiste dó. Céir de chuireann tú an réalta. Ceiste trí. Céir de chuireann tú isteach sa fáil beag. Ceiste cathair. Cá gruchann tú suas é. Maisiúcháin na Nollag means Christmas decorations. Maisiúcháin are decorations. So what do you need? Tá peann luaí, a pencil, cárta ildáte. Cárta ildáte is multicoloured card. Scissor, glue, glishcarnach is glitter. Réaltaí beaga are small stars. Agus ribín and ribbon ag teastal is needed. So step 1. 5 peann luaí, get a pencil and multicoloured card, tarring réalta and draw a star. Step 2. Gear amach an réalta, cut out the star, leis an scissor with the scissors. Step 3. Cur glue orthaí, put glue on it. Step 4. Cur glishcarnach, put the glitter agus réaltaí beaga and the small stars on it. Step 5. Déan Paul beag, make a small hole in the card and put a ribbon inside. Step 6. Crux suas, hang up on the tree, on the Christmas tree hang it up on the Christmas tree.